Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV. Iti tunggal sa Okentawa, mariknam tirago, panakailiw, ken bendisyon ni Apo Dios. Ditoy, saan ka amasibeg, ada manggeg ken mangyaliw ken ka, iti ayat ken pamati. Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV, iti puspuso, at daleng ti ayat, pamatiken namnama nga ipapaay ni Apo Dios. Ditoy, agtutubo ti panakaammo, panagyaman ken panagayat. Naimas at talaga ti lutom asopas na Aisa. Anya ka di ti sekretong? Basta naragsak ka nga agluto, kan napakuyugan iti ayat, talaga anaimas. Tinulad ko mati ingredients nga imbagam, ngam apay nga'y adumalat ta ti lutom. Sikan sa ti kalaingan nga agluto dito ili tayo. Amangan no nakurang lang iti ayat, iso asaan anaimas ti kunam alutom. Naimas nga ta ti luto ti na in love, ngam ti saan? Awan ka di ti ay ayatem, iso ako nam asaan ka ana in love? Ay ayatek ni nanang ko. Ay ayaten kamat. Oh. Sabali a love ti kunkunak. Sige, inakon. Tamangan no sa pulendak iji balay mi. Bye-bye, Doris. Umay kan tumanan dito balay. Si kamit day tamasabat ko, Dennis. Mapan ka ka di ijay balay da Aisa? Wana, nagkapu ka ka di ijay? Wan, adda ngamin napan ko inala. Pinagsopas na, kat talaga anaimas tiluto na. Talaga analaing nga agluto ni Aisa. Isun samot ti kalaingan nga agluto. Isu nga ado ti suki da iji karinderyada kan mami na. Nag-asat ka no iso ti maasawam. Anya? Asawa? Awan pa iti panunot mi ti asawa. Kunak man no dandani kayon agasawa. Awan pa reta. Narigat ti panagbiag. Imbag to lang no da trabaho ka. Tapno saan to nga agrigat da tao. Sa bagay, may mayat matlaang tagsagana pa yung umuna. Tapno nakasagana ti amin. Si gamot gayam, Dennis. Umay ka dito kusina. Kalkalpas mi anag sopas ka ni Doris. Umay ka taigawan ka iti sopas. Apag isugayam ti umay ko Naranak na ita sopas. Mabalin ka tamat nga ilutuan no kayat mo lakit di. Uray anya nga oras. Sa bagay, nagagat kamot nga agluto, nasingpat ka pa'y. Nagpatiray pa'y laang mat. Pudno ti bagbaga. Sikan ti kalaingan nga agluto. Wanan, di na kon patiray ukan, Dennis. Umay kakitin, ta umay kaag sopas, kabayatan anapudot pa'y. Ina ko na dyan pagadalan, mami. Lalaingam, anak ko. Basit laagan nga anos, makaturpos kanto. Isungarod nga oray bakasyon. Kat agsamarak, tapno darasak makalpas. Danda ni ag-retire ni ulitag mo ijay trabaho na kas engineer. Imbaga na asika ti sumukat iti pwesto na. Imbaga namat day ta kanyak, mami. Isu nga ikagumakti agturpos iti mabiit. Sa apay la kumaanak ko. Nagasat ka, no makatrabaho ka adagos, apaman a makaturpos ka. Alang araw din. Inakon, mami. At dapay ngamin aramidak iti pagadalan. Iso amasapa ak ita. Anyamatan? Agdong par kayo, pay? Sorry, miss. Naigalisak. Tanagalis tinabadakak. Kita am ngamin ati pagpagnaam. Nadong par naklakat nga rudan. Agdardarasak ngamin. Iso ajak nakita tinabadakak. Iso adin ng par naklatan? Chansing samat daytan. Sorry manin, miss. Saan ko ngayong gagara? Nasakit ka di? Nasakit Saan ang may katisakit na babaan di ta sorry? Di ta ka man lang. Nagsuplada matanda dya babae. Nagpuskol pa iti make-up na. Naglabasit ti sipit kan pingping na. Madlaw mat nga rod ako lorete. Nanyamat nga minday nabadakak.
Agkasar ti kaadalan tayo iti high school ani Tessa. Si kakano ti chef cook, tanalaing kang agluto. Tumulong kami matang. Taga-ano ka di ti mga sawa kan kuana? Di ta kano ka bang nga ili? Ay, madamang ko man. Kaano kayo kadimat nga agkasar kin ni Dennis? Awan pa'y matimbaga na may papan iti kasar. Ti amumi idi kat agkasar kayo. Apaman nga agturpos tayo. Takanayon kayo idi nga agkuyog. Awan pa'y nagsaritaan mi maipapan iti kasar. Idi pa'y ubing tayo. Kat umuli kayo pa'y iti kayo. No kaninyo ti balo nyo iti pagadalan. Ken, adda pa'y di mga anak ko man. Ngam natinag ko ti balon ko. Nawaris. Anya nga iti kinan mo. Inikanak ni Dennis. Kinan mi di balon na. Nadwa kayo anangan iti balon na. Di saan kayo anabsog? Napan kami nagbayabas. Ado mo ti bayabas idi iti aglawlaw ti pagadahalan. Adon ti nakiasawa a kaadalan nyo. Kaano kayo kadimot nga gasawa ka ni Dennis? Awan pa'y matimbagbagana, mami. Mayatanak nga minamangkit kita iti baby nga apo ko ti kaaruba. At ako mamot aw-awir ka baby. Dumanon to dayta, mami. Saan kayo pa'y matabakat? Imbag itata napigsaak pa'y nga agawir. No baketak to na, jakton makaawir. Narigat no siyak ti mangibagakan ni Dennis nga agkalay sa kamin. Sa bagay, alangan asika a babae ti mangibaga. When mami, nukiddawan ni Dennis ti panagkalay sa mi, di umanugot ak adagos. Oh, gayem Alex. Sikamat ni masabat ko. Italang man na makita ka Adda trabaho ki jay syudad, gayam. May sa helper iti faktorya. Helper ko nam? Mabalin na kadimot ijay. Kaya't kumot trabaho ijay syudad. Agkasapulan ti faktorya iti helper. No kayat mo, umay ka, taisarak ka. Amang ano saan ko nga amot yar aramidak no umayak. Agisupot laang matitilupot nga i-deliver ti para deliver. Nalakamot lagayam. O sige, sumurtak nga rod ka. Umay ka tapno adda kadwak iti kwarto nga ababangak. May sa paggastuan ti abang iti kwarto, apagyanan iti syudad. Nakaumay ka mat, Barok. Adda ka din napatid nga ibagam. Napanan ka din ni Aisa, auntie? Adan sa napanaginatang, urayom labasitan. Ija ka di tiyantanti na panana, auntie? Ije ka no grocery. Ada ka no nga minalipatan na. Mapan ko sa batan Imbag lang adda kadwa na amag na nga agawin. Adda kan ka dayta, Barok. Sapay kasla makatudtudo. Isa batak iti payong, auntie. Tapno sana mabasa. Alaman nga rod, Barok. Imbag ka ta na irana nga adda ka. Agtudo, di ka kadi pa naka-grocery? Ay, imbag tadakan. Adan samot awit mo apayong. Wen, nagapuwa ki balayo. Ngam imbagan niya anting ay may ka na grocery. Isa sinurot ka. Ay, inta nga Ruden. Nasaya at matimay ka. Tapno adda para awit. Wana, ngam inton makadanon tayo balayo. Agluto kay tinaima sa kanan tayo. Areglado. Amok ti paboritom asidaan. Iso ti lutuag. The best ka talaga. Sikan ti kalaingan nga agluto. Chef cook ko naman. Patiray ok ka di manenday ta. Apay patiray ok. Agpay sumit analain kang agluto. Malagip mo ka di pa ni Alex anak kaadalan ta idi? Duamot ti Alex akaadalan ta. Ay, jay ka di gayam mo akanayon amang sutil kanyak? Ti pa'y gayam kababalin na. Ti kinalay na amang sutil ti malagip mo. Apay ka di jay ama nagsutil. At nagayam trabaho na edi syudad. Awawisan nak.
Tagkasapulan ka no iti helper ti paktorya pagtatrabahuan na. Mapan ka kadimot ijay syudad, Dennis? Mapanak, tapno makaurnungak. Awan mo ti husto pagsapulak dito eh. May mayat ijay. Tano ag permanente ak. Addan makuna trabaho. Saan ka nga taamang lipat? No addakan ton ijay. Imposible ang malipatak ti kapatgan a babae iti biyag ko. Saan kanto apulos malipatan, Aisa? Masapat ko manan ti babaya suplada. Aglisyak, tapno jak manin masagid. Imbag tamang tinaramid mo, aglis iti dalan ti akin dalan. Ha? Dalan mo gayam ti pagpagnaan dito'y syudad? Dinak man pilosopon si kaalalaki. Anya ka di tinagan mo? Apaya kaya't mo amaman tinagan ko. No di mo kaya't nga ibaga tinagan mo, kukwam laan sa anak na interesado. No saan ka nga interesado? Apay nga rod adinamag mo. Di ta ka man langan, suplado. Na, tasak pa'y katkanon ti suplado. Unay mat dahi jaya na babae. Nalabas. Pagtrabahuan na nga ta. Bueno, estudyante pa'y. Mapanta ka din ijay syudad. Nakapakada ka din iti bagbagam agayim mo. Wen, napanak iti balay da ay sa di kalman. Nakapakada akon. Ni ka di ay sa tikunam agayim mo pagpakadaam. Apay nga umisim ka. Anta ka di nakakatkatawa ka ni Aisa? Awan, Matt. Malagip ko pa idi ubing tayo. Makasla kayo lagasawa. Kat ubing tayo pa idi. Ubing tayo pa idi. No mapanak iti balay da. Agluto'y tinaima sa makan. Iso kay kayat mo matan ti mapmapan ijay balay da. May saan napatag agayim ni Aisa? Napatag tanalaing nga agluto iti kanam. Kasta ka di. Nagtala ka man dita, Alex. Mapandakit din ni syudad. Magagaran ako na makadano ni Jay. Apay analiday ka, anak. At akadi madi amarikrik-nam. Awan mat, mami. Nung amin kastoy nga oras, kat nakarubwat ka amapan iti karenderya. Ita, di ka pa'y mat nakarubwat. Maikawa akla siguro iti kaawan ni Dennis. Masapol nga irwam mo asan akanayon nga adda iti sibay mo. Ita lang amin nga imadayo kanyak, mami. Ubing kami pa'y idi, kat kanayon nga umay diti balay. Kanayon kami nga agkuyog amapan iti pagadalan. Iso nga ita, saan mo napadaan ng tiyo umay na? Tanapan kat nga ron nagtrabaho. Kapilita na kasta, mami. Manipod ita, saan mo nga ilakam iti sopas a binigat? Hi, boys! Lumabas akpay. Mapanak dita pagtrabahwak. Nalawa mo ti pagnaan. Lumabas kalata No, kag kamali. Kabarbaro day takadwam. Saan ka di? Ha? Awan. Ni Dennis. Kabarbaro akadwa tayo dito'y paktorya. Oh, hi, Dennis. Siyak ni Cora. Single. Still available. Ha? Kasta ka di? Or siya, still available. Single mat. Mayat mat gayam ti kadwam, Alex. Game na game. Ha? Apay, siya. Sa anak ka di agayim? Diyak kamukan ka. Ha? Dita ka yon. Oh. Napintas mat dadya babae. Nabayag ka din dito'y dadyay? Medyo. Ang nasirib si ka. Pag kunaam anasirib. Tay kunadan. Ano adda ti pusa? Aglamang ti utot. Ngam no awan ti pusa, agaayam da. Kaya't mo asawan? Nagagitlaang na damangkit kita? Makitam to gayam. Ngam agpay so tinakunam, anapintas. Nakayawanak iti kinapintas na. Ha? Itamam pay nga ibagam,
nga adda na kurso na daam a babae. Gayam. Hello, Dennis. Kumusta ka ditan? Ada ka din trabaho? Adan, Aisa. Iso na lang ta para supot ti lupot. Dennis, kanayo namot ati umawag. Tamailiwak mo't. Bayam, ta kanayo nakto nga umawag. Saan kan ngagpasugnod? Sige urayak dayta. Naragsak mi nga awaten ka itilakbay abroad TV. Itiramot ti ili ag subli ti ragsak ken ayat ken panagyaman ken apo. Padpadailen tayo dagiti istorya amang pabilig ken mangipay ti bendisyon. Ada ka din trabaho? Adan, Aisa. Iso na lang ta para supot iti lupot. Kanayo namat ti umawag tamailiwak. Bayam, ta kanayo nakto nga umawag. Saan kan ngagpasugnod? Sige urayak dayta. Kat, kumusta ka ditan? Kanayon ka siguro ang naragsak. Iso adi mo pa'y mapanunot ti umawag. Gapo siguro ti bambanog ko. Iso ajak makaawag. Kasta ka di? Agina na ka nga ruden. Among ka di ang nagkasarja kaadalan tayo ani June? Nadamag ko ang sa anak kaalay ti bakasyon ko. Tanapitak pa ngamin diti trabaho. Kasta ka di? O sige, umawag kanto nga rudmanan Bye! Uy, simaranta ka man ang timawag ni Dennis anya. Di ka man? Apay, sa anak-anak saranta no saan nga umawag ni Dennis? Day tamad tipod no. Kasla Biyernes Santo ti rupa ti gayem ko no di na mangagtitimak ni Dennis. Unay ka ta Biyernes Santon. Nalabas samat dayta. Anya nalabas ako nam. Agpay sumat. Kas kala na uraman. Agasam, tao masidaga kat di mo pa'y madlaw. Tumaytayab samat ti panunot mo. Maikaw aklaang. Si Kam. O sige, pakanan na karudan. Taoray siyak ti manginaw kadagiti nanganan dagiti customers mo. Agpili ka nga rudan no anya ti kayat mo. Taigawan kan. Bisin mo sa ladayta. Iso at tila maibagbaga. Hi, Dennis. Adun samot ti naisupot mo, Adumot din Sika ngay, ano ka din tinaisupot mo? Adamot basit. Umay kun inayon dita naisupot mo. Tapno mamaminsan da nga alaan. Sige. Taga dito yung syudad ka di? Dito yak ngagigyan. Ta medyo adayo ti lugar mi. Nagrigat ngamin ti kanayon ang makipila iti pampasahero a jeep. Sika, pagigyanam kadimat. Agab-abang kami kanya Alex iti asidag dito yung faktorya. Balay ti antik abakat abalasang ti pakigigyanak. Ngam pasaray pumanaw, tada negosyo na, iji sa bali nga ili. Di ka di mabutang agmay-maysa, no kas di pumanaw? Narwama kon. Adumot ka titi aso ni antik. Naungat da, no ada umay a tao. Iti rabi, ibulos ko da. Ngam iti aldaw, ikulong kumatlaan. Saan ka di amay parit ti agibulos iti aso ditoy? Adamot gate. Iso adida makaruar iti inaladan. Ada ka di pa kariribukam, iho? Awan matkid di, mami. Pampanunutak la ti babayan na midwaan na sabat ko. Di mo ko na na-inlove kan, iho. Adayo amain labak iti kasdi a klase ti babae, mami. Anya ka di a klase a babae ako nam? Suplada, kaya nadatang-tangsit na. Apay anay bagam anatangsit kan suplada. Idi damo nagsabat kami. Nadungpar ko, gaputan ay kaglisak. Nagsoryak, ngam di na inawat ti pa nagsorik. Idi nagsabat kami manen, sana nasaya ti impakita na. Masapul aliklikam ti kakasta a klase ti tao. Di na ammo ti agpasensya.
Data-datan dito'y pagkaskasiraan ta. At daman-damagakan ka. Anya reta, Alex. Seryoso ka man? Madlaw ko ana asidag kayo iti tunggal may sa kanya Cora. Dakas ka di? Balasang di tao, kat baro akman. Hangam, adda na pintas, asaan anasaya at ti kababalin na. Ti igwali na, ti kayat ko asawan. Ti ugali kan kababalin ti tao, kat mabalin na baliwan gayam. Iti day ta klase ti panagsasawom gayam. Na in love ka. Nalabit. Ngam, saan ko pa ngayon baga nga agayatakin ko na? Gayam. Tingitingam pa'y day tariknam. Nunapudno tiriknam kan kwa na. Anya ti kayat mo asawan? Amangan no nakayawan ka lang iti pintas na. No ngay madismayakan to. Gapo iti ugali na. Naliday ka manan, anak. Saan ka di manan nga imawag ni Dennis? Saan nga rod, mami? Nabayag basit asaan nga imawag? Saan nga taan nakalipatan? Adamot agar-aram kan ka adat duma. Apay numang pili kan kadagiti agar-aram kan ka. Saan ang mabalin, mami? Iso lang tinayat kan ayatak itag na nayon. Angam, kastamot ano di mo awagan, di na kamot awagan. Kasla ipilpilit mo, tibagim kan kwa. At dala siguro pakakumikuman na, mami. Nasaya at no kasta. Noong ay ada sa bali anasarakan na ijay syudad. Saan kayo kumamot nga agsawi ti kasta, mami? Jak lakit di maaklon, no isukat na kiti sa bali ni Dennis. Imbag na nagsabat na dito tiyandaan, balasang ko. Apay ka din, ana. Kasla napatigti ibagayoan. Kidawag, nga andi nga yung mantigayim mo. Nabayag asaan nga imawag namin ni Dennis. Iso akanayon manin analiday. Umayak inton madamdama ijay karinderyayo, nana. Kasaritak tuman. Huwag man balasang ko. Kasla naragsan di barokong ko. No makita ka analiday di ka kaisuna nga anak ko. Apay magnaman da dyan, Dennis. Apay adi na awagan ti gayim ko. Alaag tuman mo ti contact number na taawagak man. Wan man balasang ko. Amwam no adan sa bali ni Dennis. Tapos saan amang namnaama ti anak ko. Adda ka din kaayan-ayat mo, Cora. Awan, tawan pa'y mo tinangayat kanya. Bulag nga ro, dagiti muna nakakitakin ka. Tadida nakita ti kinapintas mo. Nalabit. Makitak mo't iti sarming anapintasak. Apa yan didak arman? Barang na saan ka mo't abulag, akas kadakwada. Masigurado ka sa anak abulag. Tamakitak ti kinapintas mo. Sikan tinakitak akapintasan. Agpaiso ka di day tang imbagam? Mama, di ka. Agpaiso ti ibagbagag. Isa ano matmatan ka. Orela aggutok-gutok to'y pusok. Awan mo ti mangag ko nga aggutok-gutok. Yasidag mo tinapayag mo di ti pusok. Mangag mo ti panaggutok na. Nan, denggak man nga ron ti barukong mo. Oh, anya? Nangag mo ti ibagbaga ti pusok? Saan mo't agutok? No di kat lab. Kuna naman. Alaak man ti cellphone number ni Dennis na awagak man ti loko. Alam ta cellphone ko, takitaam. Jak maawagan. Cannot be reached ko na naman. Apay nga ta saan mo ang maawagan. Nagsukat nga ta ti SIM card. Saan nga taan na po ka ti cellphone na? Bueno, anya nga ta? Sige, alaak, tapadasag man. Siyak ti mangawag kan kwa na. Padasam numawagam, ibagam to kanya. Di ka agdanag, ibagakan ka numaawagak.
Madanagan nga rod. Amangan mat no adada ka sana pasamak kan kwa na. Apay adi mat la umawagan. Hay talaga asaan ko ang makontak ti cellphone ni Dennis? Nagbaliw nga ta ti SIM card nga agpaiso. Kulak tumat kan ka. Nabayag basitan asaan nga imawag. Mangnam na makakadipay kan kwa na? Amangan mat no addan sa bali. Saan ang mabalin nga isukat na kiti sa bali ni Dennis? Kasano no inaramid nan? Da kayo mat gayaman kan ni Cora, gayam. Di na ka mat pinarigat ang nagaram kan kwa na. Kaawatan nga ay ayatin lakmet. Isa sinong batang nakadagos. Angam gayam. Kap-kap na kam ka din ni Cora. Apay kasta ti saludsud mo. Armek aya no saan ko akap-kap ni kan. Napintas nga agpaiso. Ngam kanayon mat, anak ka nga to dagiti kikit na. Agbaliw ti tao iti panaglabas ti panawen, bro. Nasayaat no agbaliw. Ngam kasanon no saan? Saan man siguro? Amom naragsak akasarsarita. Kastapay ita. Ngam amangan no day ta aragsak, kat masukatan to iti babawi. Nakasagana ka din, mami. Mapantan di pagadalan. Kitagpay, numayat matlang ti panakaplansya to'y togam, iho. Mayaten, mami. Nakita ko ni itay. Naimbag jay sigurado. Jak lakit di kayat nga adabasit ako nas na. Umay kayo kid din, mami. Imbag ka, ta saan ta amaladaw? Wan, iho. Kalpasan ti graduation. May sakanton nga inhinyero. Ag-board examak pa'y, mami. Ngam no ita, makunak, asan ang nasayang ti panang paadal mo kanyak. Thank you, mami. Agyaman akmat tainggaed mo tinagadal. Awan da ito'y abalay kita no saan mo nga ingaed. Inta nga ro din, mami. Agmarchatan inton madamdama. Mapanta ka no iji balay dadayana. Agkasangay, kat sika ka numanan ti chef cook. Ipakadak pa nga rod ka ni mami, ah. Ay, no saan kayo nagagayam? Pabayadak ti serbisyok nga agluto. Iso nga rod ano adda agkasar, wano agkasangay, kas kada anibersaryo, kat sika ti alaan da nga ag chef cook, talibre. Ay, manon ti tawon day jay agayam tayo? Anya pa ngay, danda ni agpapada tayo laang mat ititawan. No addaman inaunawan no inaudi, bulan laang, tagkakabatch tayo nga rod. Sa bagay, kan naasawaan ng ti kaadwan kada tayo. Kaadwan kadakwada, kat sika ti nag-chef cook. Ken kanayon mat amay saka kadagiti kakadwak nga agluto. Saan ka di? Inton si kamat ti agkasar. Asino nga tamot ti ag-chef cook? Alangan asi ka anobya? Kaano nga'y adumteng day ta at tiyempo? Madanon pa nga ta? Madlaw anapan kamanan, anapan nagluto, iti okasyon ti gayem mo. Uray na banugak, ta-enjoy mat, mami. Dakkel ti maitultulong mo kadag iti kagayem mo, gapo iti talentom nga agluto. No nakaluto ak, makumikom kan nagraragsak damangan. Maragsakan akmat, no makitak ang magustuhan dati inluto, mami. Kaano ka nga tamot nga agpadaya, anak ko? Ti panagkalaysam ti kayat ko asawan. Kaano nga tangagpaiso? Lading itak, anak ko. Nadadaol sa manin timod mo, gapo iti imbagak. Naikulang ka manan. Kaano nga ta? Asumarungkar ni Dennis. May iliwak una yan. Awan trabaho tayo mabigat. Mabalin ka din nga intamot agpasyal? Wana. Damo aday ta nabigat. Sa dino ka kayat mo apagditanta.
Anya ka di mayat papananta. Agpili ka, noon niya park ti kayat mapapananta. Kalpasan na, inta mga ni ti restaurant. Amom, naragsakak no kadwa ka nga agpasyar. Uray siyak mat Kadwak samot ti ay ayatek nga agpasyar. Malagip ko gayam. Saan nga ta may mayat? No ijay iliyo ti pagpasyaran ta? Ha? Ilimi, kunam? Kunak no saan ka nga umay ita? Takas tamot ti imbagam iti imay ka ije balay iti kalman. Kuma, ngam adda kabagyak amapan ijay syudad inton bigat. Mapan ka kadimat? Umay ka kumangarod awisan, tamapan ta kumaagpasyar ijay parke no bigat. Kalpasan na, intamot amangan iti restaurant. Ha? Agpasyar ta iti parke, kan mangan iti restaurant? Oh, ape ana pamulagat ka. Dakis ka din numapantamot ijay syudad ngagpasyar. Damag ko ket adda paktoryang asidag iti may sa parke. Ha? Paktorya iti asidag ti parke? Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV, iti puspuso, at daleng ti ayat, pamatiken namnama nga ipapaay ni Apo Diyos. Ditoy, agtutubo ti pannakaammo, panagyaman ken panagayat. Anya ti kunam? Mapantag pasyar iti parke? Kan mangan iti restaurant? Oh, ape ana pamulagat ka. Dakis ka din numapantamot ijay syudad ngagpasyar. Damag ko ket adda paktorya nga asidag iti may sa parke. Paktorya iti asidag ti parke? Wan, bareng no makita ta ni Dennis ijay. Agurigor ni mami. Jak mapanawan. Tasayang mat numang rikap ti karinderya. Ay, agurigor ni tita? Sayang. Sige, jak nga rodan sumurot no di ka umay. Inton maminsan lang. Mabalin mo lang tamat ti mapan no kayat mo. Ay na, naganganas nga rod no kadwa ka. Tainta kitaan ni Dennis. Addan to siguro gundaway nga agawid. Mangnamnama akpay laeng nga umay naksarong karan. Agurigor kayo matgayam, tita. Basit laang da ito'y balasang ko. Naarbisan lang amin idikalman. Kat nabanbanugak. Awisak ko man ni Aisa. Tamapan kami agpasyar ijay syudad. Ngam agsakit kayo matgayam. Kayat ka din ni Aisa timapan ijay syudad. Kasla kayat nasaan, tita? Anya day ta kayat nasaan balasang ko? Makamay mayat. Ngam no kwa, agbabawi. Inton kwan, kayat nakanuman ang tita. Ay, nasaysaya at no sumurot kan ka, tapno makaaliwaksay. Awan ita ni Antik. Awisan ka man nga umay iti balay, tawan kadwa. Ikulong mo rag ti asoyo taamangan no kumagat da. Mabuti nga ka makagat. Nakakulong da. Ibulos ko lang ida no itirabi nga agmay saak. Ijay to nga rot balayo ti pagawinan tayo to nagretira tayo. Wala, ngam ag-take out tayo ti makan, tapno saan tan nga agluto. Areglado. Adamat malabasan ta a restaurant, numapanta iti balayo. Gayam, nagturugam ka di dirabi Pudno ka dit imbaga ti kadwata, anagawid kayo kano iti balay dakora? Wala bro. Agmay-may sa kanong amin. Kat, anya itan? Ijay ka kadi nga agawid no awan ni Antina? Anya pa nga. Iso na lang. Tanong mapanak. Ag-take out kami iti makan. Saan kami nga agluto? Ha? Nagasto kayo nga ron ano kasta. Agasam, tasaan kayo pa'y gayam nga agluto? Pagustuak pa'y lang ita. Ngamin to nagasawa kami. Saan kumatan nga ipalubos, Ay, anyan ti maaramidan ti ayat. Saan samatan nga no, gayam? Kastapay mo't atadamo. Agbaliw to ti amin, gayam.
Nagsakanak, tasikan ti sumukat ka ni angkel mo, akas inhenyero. Amang ano sakti ibaon na iti maaramid a pagadalan iti kabangi-banga ili, mami. Kasta ka di, mayadayo ka nga rod, no kasta iho. San na bale? Kanayo naktumat nga agawid dito eh. Tinasken, ket adda-adagos proyekto nga inted na kanyak. Sabagay, adu di ta tinakaturpos, ngam awan pa'y pagtrabahuan da. Iso ang nagasatak, mami. Imbaglakit din taada ulitag mo ang nag-retire. Saan ka kumaadagos amakastrag iti trabaho? Kanayo nak naglaladot. Kan saan ka nagsangaili itaabulan? Kaya't mo asawan? Nagbunga tinaramid ta? Nalabit. Saanak matan ang nagsangaili. Kaya't asawan day ta, ang nagbunga. Saan ka di? Amo ka din niya antim ti may papaniti day ta? Saan pa'y? Masiguradok ang makapungtot na maamuan na ti amin. Sigurado nga ibagana iji balay mi. Naungat ka di ti amam? Wana, sapay karatista ti amak. Ha? Karatyan na ka dayjay. Kugtaran na ka. Kat sigurado ang mablo ka. Ay kat agkalay sa tangarudan. Tapno di nakugtaran ako nam. Awagak lagi ti dadakkel ko. Tama panta makisarita ka lagi ti dadakkel mo. Anya ti kunam? Natulagan ti kalay sayo? Uwan, ngam ijay sa kano lugar tayo ti pakaangayan ti selebrasyon. Taddan sa kano parikot ijayan dakora. Kaya't mo asawan. Agkalay sa kayo dito'y syudad. Ngam ijay ayan tayo ti resepsyon. Uwan kayam. Addan to mabagaan amang isaganay ti amin iji balay. Masapul nga ron tilugan no kasta gayam. Kalpasan ti kasar, mapantayo ijay lugar tayo ako nam. Adda amo ti anti ni Cora, ang driver ti bus. Iso ti maarkila apagluganan nagiti makitabuno dito syudad. Dagiti mo't makidaya a kalugaran, ijay danto lugar tayo nga aguray. Katwa na. Kalpasan ti kalay sa. Ijay kami tun lugar tayo nga agyan ka ni Cora. Agsubli ka nga ron nga aghelper iti talyer. Wala bro. So na lang, tabasit ti sapol ijay. Tas saan akanayon nga andag patarimaan. Di may mayat nga ron dito eh. Kuna ni Cora, adinan kayat ti agtrabaho iti faktorya. Saan tayo mat nga umanay atallo, dito'y kwarto nga ababangan ta. Iso nga agawid kayo ni ijay lugar tayo? Uwan gayam. Saan nga umanay iti sweldo, no agabang kami pa iti sabali a kwarto. Agyaman kami, ti dadar ayo. Hintay amin iti lugar mi. Agpasyar tayo ijay. Makita tayo matlangan ti lugar da, Dennis. Anya itayan tinagan ti lugar yo, Dennis? San Vicente. Hintay iji ilim a San Vicente, kagayam. Ay, wala. Hala, kakabsat. Agpasyar tayo ijay lugar mi. Maragsakan lakit din ni Cora ijay. Aday tatiba sa pagluganan tayo ama pan iji ilim eh. Hala, kakabsat. Umunag tayo ni Tibos. Mayat apagpasyaran ijay San Vicente. Kung may binakan ka, tayo sangot ti pagyanan tayo kadaan ti. Sige, kumput ka lang kanya. Anya ka di tinagan ti ili a pangipatakderan nyo iti pagadalan, iho. San Vicente ka no, mami. Ijay ti pangipatakdaran mi iti pagadalan. Saan gayab unay nga adayo dayta nga ili? Asidaglaang dito'y dayta. Nang nangag kunday ta nga ili, ngamjak pa'y nakadandanon. Nalablabsak dayta nga ili, no adda papanan mi idi kadagiti gagayam ko. Kaya tsuka di ti sumurot no mapanak ijay, mami. O may kami tagpasyar, ah. Wansa ah. Mapanak tumamat agpasyar. Sana bale, tamabayag kayo mat ijay. Tadakkel mat apasdag ti aramidan niyo. Itaman pa yan naragsak ka, anabigatan, anak ko. Kwa, mami.
Natagtagainap ko ngamin asim mangpat kampay idi ni Dennis. Umanay la apakaragsakam ti tagtagainap. Ado ti tagtagainap asaan apumudno. Ay nga maguray ka. Anya ka di ti maipapan iti tagtagainap mo. Kumami, kampay idi, ada inyawat na asingsing. Nagragsak anang iyawat kanyak. Anya, dahi tati na itagtagainap mo. Apay ka di, mami. Ada ka ti dakas na tinaitagtagainap ko? Adya ka mo. Ngam ko na damana. Ano maminsan kat baliktad ti tagtagainap. Nikas la kamat abay iti kasarday ta ayos mo, Alex. Ha? Si kamon gahayam, Doris. Apay, di mo ka dinadamag ti maangay apadaya di tabalay da Dennis? Padaya? Anya nga okasyon? Asino tinagluto? Am-am mo ti ante ni Cora. Asino akora? Diyak maawatan? Anya ka di ti okasyon di tabalay da Dennis? Ha? Saan nyo ka dingam mo? Nagkasar ni Dennis. Dito iti pakaangayan ti resepsyon. Ije balay dati kayat ko asawan. Paumayin ti bus ang nagluganan da. Imunaak, tasabali ti nagluganak. Anya? Ditakan! Nagdardaras aping manaw. Saan da nga tanga imbaga kadakwada? Apay ang nagdardaras aping manaw. Ay sa, insangpad ka nun ni Dennis tinobya na. Anya ka diti sasawamon. Di ka maawatan. Nakita-kitay ni Alex, idilim mabasak ije batog da Dennis. Isu ka no ti may nga abay iti kasar da Dennis, kan ti agnagan iti Cora. Anya? Agkasarda? Nagkasarda ka nun ijay syudad. Padayalaang ti maangay di tabalayda. Imposible! Sana pud no dayta! Inakpan kan! Pimanawan! Ay, surutak! Apay anang turong ka dito eh. Kat saan kamat nga imbitado? Adda nga agpay sulong table dito eh. Nakasagana anap-apan ti lamisaan. Anakay parabawan dagiti plato. Basbaso kan wine glass. Intan ay sa, kababain no adda makakita ka data. Dandanida siguron sumangpun. Mabitlang. Igamakpay ti lamisan iti maudi aguntaway. Kasti ti rumbang iti daytoy. Naiburandisan dagiti baso kas kada kutsara kan tinidor. Di may salamisaan. Kastoy! Ay sa huston! Ay na, masapol ang mga yabak iti kadwak. Iguyod mi nga yawi ti kayong ko. Dinan amudar aramiden na. Anya ti ko nambalasang ko. Naawanan iti po o tigayam mo. Gapo siguro iti bannog kan sakit tinakam tita. Idi nakadanon kami iji balay da Dennis. Imburandis na dagiti nakasagana a plato kan kutsara ang nakaparabaw iti lamisaan. Anya, naaramid ti anak ko ti kasta. Nasaktan una itirik na ti anak ko. Iso anak kaaramid iti saan ang maiparbang. Imbaglakit di tawan pa'y dagiti sa nga ili, tita. Kasi mati anak ko. Nang namnama iti awan. Wan nga rod, binasted na amin ang nagaramkan ko na. Tanapud no unay ti panagayat na kini Dennis. Anya tinapasamak dito eh. Ni Aisa, kaslag balay tay. Imburandis na dagiti nakasagana alamisaan. Imbaglakit din tawan pa'y timakan an ay parabaw. Anya? Naaramid ni Aisa rita? Apay gayam. Saan mo ka di nga impakaamukan kwa na ti kasar mo? Madlaw ko, katnas daaw, kan agsangsangit.
Nalipatak nga imbilin, abaga ang damit ko ma. Saan nga ta ti pagarup na? Kat agayan ayat kayo? Awan matimbagbagakin ko na, may papan iti ayat. Manipod agad adal kayo, kat da kayo nga minti kanayon nga agkuyog. Ti amo ti kaadwan, kat girlfriend mo. Anya tinapasamak dito eh. Apayan na iburan di sa amin na kita. Adalaan ka no imbay nga agballa. Ingoyod na nagtilupot nga ap ti lamisaan. Ayan day tangag balla tadang rakman. Bay amon. Sana bale. Ta baliwan da tarimaanan ti lamisaan. Apama na mapidot da dagiti na iburantis. No nadanon tayo day tangag balla, sigurado ang nakaraman kanya. Ala, inta pa egtugaw iti may sa alamisaan. Nakasagana na para kadata. Sige. Madamamot tanti pa nag-serve dagiti daduma para iti makan. Ngam no makitak ti nasaw nga agballa, agbabawi iti inaramid na. Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV. Iti tunggal sa Okentawa, mariknam ti Rago, panakailiw, ken bendisyon ni Apo Dios. Ditoy, saan ka amasibeg, ada manggeg ken mangyaliw ken ka, iti ayat ken pamati. No nadanon tayo day nga agballa, sigurado ang nakaraman kanya. Inta pa agtugaw iti may sa alamisaan. Nakasagana na para kadata. Sige. Madamamot tanti pa nag-serve dagiti daduma para iti makan. No makitak ti nasaong agballa, agbabawi iti inaramid na. Bayamon ko nakman. Inta kiti agtugawan. Anya ka di bagbagay itay ni Alex. Am-amom ka no day nga agballa. Bayamon ko nakmanan. Awan sa Serbina rajay. Lipata mo. Mangan kan anak ko. Di kamot mangmanganan. Day tamot laksang sangit aramidom. Anya ka diti problema kanyak, mami. Apay nga awan ti serserbik. Apay nga ibagam nga awan serserbim. Napatag ka kanyak, anak ko. Napatag ka kadagiti gagayam mo. Panawan nagpayla dito'y kwarto, mami. Kaya't ko ti agmay-maysa. Pangasiyo. Mangan ka pa'y kumamot, anak ko. Kita manday ta itsuram. Kimutong ka pa'y. Pangasiyo, mami. Panawandag pa'y dito. Ibatik dito'y lamisaan, to'y tinapay kan gatas. Uray iso lang di ipaunag mo. No di mo kaya timangan itiin na po'y. Hello, tita. Nakaawag kayo, mat. Kumusta? Madanagan ako unay balasang ko. Di ba'y nang nangantoy gayem mo? Madanagan ako unay. Anya? Di pa'y nangan manipod pimanawak dita, tita? Saan pa'y nga road basang? Di pa'y rimrimwar iti seled na. Awan papanan na no di agsakit no kastaan saan amangan, tita. Ay, madandanagan ak nga road balasang ko. Kibuntungan, ngamin, danumlaang ti ipapaunag na. Sige, tita, taumayak dita. Padasak nga alukuyan amangan. Huwag balasang ko. Atsak kaya't ngagsakit ti anak ko. Sige, tita. Umayak kon. Bye. Mapan ka kadiita ije San Vicente, iho? Wen mami, mapan mi kitaan ti disso, apakay patakderan ti pagadalan. Rugyan nyo ka din tinasaw a proyekto. Umayak mamatag pasyar? Saan pa'y mami? Awan pa'y materialis a mausar. Dahil ang lokasyon ting kami kitaan. Into no may patakderyo. Umayak tumat pumasyar ije San Vicente. Ariglado mami. Awan pa'y napintas abuya nga ing kayo pasyaren. Into lang no adan pasdag. Tapno ada pambarak nga agpasyar. Wan mami, umayon to kitaan, ti damo nga ipatakder ko a building. Imbag tadakan balasang ko. Umunag galatan dita kwarto ni Aisa. Sige nga rod, tita. Barang maalukoy ko amangan. Dahil tumot a lalaki. Uray ko ma. Kinasaon na pa iti anak ko.
Sakbay anang asawa. Dayta tidakkel akam mali ni Dennis, tita. Uray inyawag na la kumamot tapno saan anak la at tigayam ko. Imbag daadakan balasan ko. Nagkalatan dita kwarto ni Aisa. Sige nga rod, tita. Barang maalukoy ko amangan. Dayjay tumot alalaki. Uray ko mano kinasauna pa iti anak ko. Sakbay anang asawa. Dayta tidakkel akam mali ni Dennis, tita. Uray inyawag na la kumamot tapno saan amakla at tigayam ko. Nadalada ka sa mapasama kiti anak ko. Iso ti pabasulag. Diyak mapakawan. Ay, sige nga rod, tita. Mapana kon iti kwarto ni Aisa. Anya ka ditar aramidem gayam. Papapasam ti bagim. Dadaalam ka di ti bagim gapulaang iti dayja a Dennis. Diyak laim pagarop. Nga awan gayam serserbikan ko na. Ipaikot ti amin na panagayat ko. Ngam gayam. Inyalang-alang na ti relasyon mi. Anya ngay nga rod no saan ada kayo tagkakasat. Ado pa'y ti lalaki dita. Amangan no makatumpong kanto iti mas may mayat ngam ni Dennis. Kagurak amin ida. Saan da mapagtalkan? Kamali gayam. Apay, tibason ni Juan? Iraman mo ni Pedro? Jakon kayat tiagayat pay. Jak impagarup anak ka na aliday ti masagrap ko. Gapukan ayat. Saan mo ko mga ipalubos ang maikulbo ka gapu itiliday? Lumaban ka kiti. Diyay nga rod kunadan. Nga addaranyag itilikudan dagiti ulap. Basta nalidam tilubong ko. Imbag ta nasabat ka dito'y dalan, Dennis. Apay ang naaramid mo dayto itigayim ko. Naitamat ti pagsidawag. Tigayam kinasidagmay ti tunggal may sakat sa bali tinagawatan na. Anya? Amin kami akaadalan nyo. Kat kasta tinagawatan mi. Ti amumi kat agayan ayat kayo. Awan mat imbagbagakin ko na may papan kan ayat. Kabsat tinang ibilbilangak ko na. Ay, jakla impagarot. Uray kumaano kinasaom. Sakbay ang nagkalay sa kayo iti asawam. Tapno saan unay ang nasaktan. Saanan amang mangan. Nakakaasin ni Tita Mayang agdandanag. Iso nga rod asaan ko ngayon nawawagan. Tapno mangsungbatan iti may sa karagiti agrayo kan ko na. Amom ka di? Akanayon ng urayan ti isasangpot mo. Wano awag mo. Kasta ka di? Ala, inakman nga rod dumawat kan ko na iti pamakawan. Tanagpakita ka pa'y ditoy. Nang namnama ti anak ko asaan mo alukwan. Kanayon na ka nga ilaklak aman iti makana. Tati amuna, kat napudno ka kankwana. Tagayam, ipaayam iti nakana aliday. Sorry, auntie. Awan mo't ngamin imbagbagak may papaniti ayat. Kabsat tinang ibilbilangak ko na manipod pa idi. Anya? Diyak lain pagarop. Ti amok idi kat ay ayatam ti anak ko. Tagayam, inaramat mo laeng. Kayat ko ang makasarita ni Aisa, auntie. Nasakit o na tinakam na itinaramit mo. Di pa yan mangmangan. Aisa, apay kasta tilangam. Apay ka no, di kan mangmangan. Nawalpit ka, Dennis. Anya ka di tinagkurang ka. Apay nga insukat nagiti sa bali. Awan nagkurangam kanyak. Sa bali lang tinagawatam iti kinasingad ko king ka. Kabsat tinang ibilbilangakan ka. Napateg akapsat.
saan mo kumasayangan ti masakbaya, Maysa? Ado pa ti agur-uray kan ka anasaya ta masakbayan. Diyak mo. No sumangbay pa'y kanyak na ita anasaya at masakbayan. Apay kit din asaan. Adda iti tao. No itulok na amarsuod ti masakbayan na wano saan. Gayam, naggapo ka ka dita balay da Aysa? Wan gayam, agpaiso ti imbagam. Asabali tinagawatan na iti kinasingad mi iti tunggal Maysa. Anya ti inaramid mo dita? Nagkidawag ti pamakawan kan ko ana. Kastamat niyan ti Maya. Impagarap na kanumat nga agayan ayat kami iti anak na. Saan mo mapabasol, Gayam? Uray tupay da kami. Kat kastamot ti impagarup mi. Mati kawak iti mapaspasamak. Maasyanak ka ni Aysa. Hindi makitak ti langana. Dakkel ti nagbaliwan ti bagina. Ken pulos adi mo makita nga umisa. Agsipud ta nagriro iti impagarup na. Samay sa, kinalaat mo. Di mo man laki nasarita, sakbay anang ikalay saka. Di mo pa'y inawis man lakuma. Ay, gapo iti daytoy. Makonsensya aklakat nga rod. Mangan ka kumamat, anak ko. Di nakadipatpat gan nga inam. Kasanuak no ada mapasamak kan ka. Mami. Kasla isula ang tinapatagkan ka. Agda nagaklaunay. Ngam di nakmat ka asyan. Kasyam kumamat na itabagim kan siyak nga inam. Jakmat garod makapangan, Mami. Sige nga rod. Agpaadata asaanan amangan. No day tati kayat mo. No saan ka amangan. Jakmat nga rod mangan. Mami, umuna kayon. Ta sumaruno akamangan. Uray awanin mangmangan. Bayan tanti karinderya. Manipod kasta ka. Saanan ana iluklukat ti karinderya? Kasano ti manglipat, Mami? Isulakit din ti pampanunutam. Idinto ta saan kamot anapatagkan ko ana. Dagatila siguro lutom idi ti kinayat na kan ka. Hawanan ba iday jay alalaki? Umay kakit din, tamapante ilukat ti karinderyayo. Awan mag-anab yu, iti panagsansanuong yu. Ay, bayamon balasang ko. Agyan kami laangan diti balay mi. Saan kami namang mangan? Tapno agpada kami maidalit. Ay na, di ka kadi maasyan kini tita. Di namot kayaten ti mangan, tadi kamot mangan. Intang aruden mangan, Mami. Kalpasan na, mapantayo ije karinderya. Agpaiso ka di anak. Mangan kan? Uwan, Mami. Lading itak. Nakulaapan ti panunot ko. Nailuyusak iti sa amarikrik na. Agyaman na anak ko. Nasilawan mo't laangan ti panunot mo. Nabanuga ka naggapoy di talyer. Di ka katipa nakaluto. Nadagsan ti tiyan kong aggunay. Amo matama si Kuga. Naitalag silsil po nagmalmalam tararamida. Di ka man dumayabong dumdita. Tadi mo marik na tirigat ti agsiko. Saan ka di nga damat pagkatangan iti naluto? Diyak pa'y nagsweldo. In market ko di naudi asweldok. Adamat mabali na mailuto dita. Nadagsan nga ro ti tiyan kong agluto. Nagduman ka ni Aysa. Ni Aysa, disnodo nga agluto iti makan. Mabalin ka di tagdamag, kapsat? Anya ka di day, sir? Saan kayo taga dito eh? Saan ka di? Papanan nyo ka di? Damagak man, no adayo pa'y dito iti pagadalan. Asidig lang, sir.
Jay batog ti tsindaan. Kabarbaro kayo kadya maestro? May sa ka engineer. Da kami ti mangipatakder iti pagadalan dito yung lugar yo. Umay mi kumakitaan ti lokasyon. Kasta gayam. Ay no kayat yo. Kumuyo ka kada kayo, taisurok. Alaman nga rod. Lumugan ka nga rodan. Takaduan da ka amang pasyar iti pagadalan. O sige sir, lumugan ak nga rodan iti kutseyo. Anya ka diti trabaho? May saak at trabahador in jay faktorya jay syudad. Nababalaan mo ti sweldo ki jay sir. Ang nagbakasyonak lang dito sir. No kayat mo, alaan ka at trabahador ko. Ngem labor pa ilaing tagdadamo kang agtrabaho kanyak. Agpaiso sir. Alaan da ka trabahador iti pasdag nga ipatakder yo. Nulakat na nagagat kang agtrabaho, apay kiti nasaan. Nene, dito yun ti pagadalan sir. Umunag kayo laan, di ta nakalukat agay. Aday ta, nailukat mo't laangan ti karinderya. Adan umay mangan, kan agatang iti inlutom nga agduduma apo tayo. Wen nga ron. Imbaglakit din. Tada kayo latakan ni mami amangan andingay kanyak. Iti panawan ti panagladingit ko. Wen, da kami kinitita ti agnanayon amangan dingay kan ka. Ket si kamat, masapul adi mo baybay antibagim. Tada kami ti kang runaan nga agladingit, no adadakis ama pasamakan ka. Ika gumaak ti makalipat. No sa anak la amasyan ka ni mami. Anya ko ma, no saan ka amasyan, aber? Bayam ama idalit ka? Gapo iti saan mo apan-panangan? Ay sus, ang malagip ko ti inaramid mo. Imbundaris mo kit din dagiti nakasaga na plato, kutsara, kas kada baso iti lamisan. Adda ka di mo mamayat apanganan dito Ay, awan ti dakkel a restaurant akas ijay syudad. Angam, adda karinderya anay mas tiluto da sir. No kayat yo, kaduan kayo, tamapan tayo ujay. Alaman nga rod. Padasak mamot ti mangan iti karinderya dito San Vicente. Sapay ko ma, ta sa anak ang matudingan ang mga isuro iti karinderya. Iso ati pilyem, katay mo manaimas ti luto da. Un sir, hintay yung marudan. Asidaglaang dito iti karinderya ako nak. Sir, adda tayo dito karinderya. Urayan tayo lang ti akin ko iti karinderya. Imunag siguro dita kusina. Tugaw kayo pa Agtugaw tayo ko naman. Apay adda kami laang nga Ni, adday tanti akin ko sir. Ha? Ti babae? Ni, apa yan sir? Naiw ko lang kayo mat nakakita ka ni Aisa. Aisa ko nam? Imposible da ito Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV. Iti ramot ti ili ag subli ti ragsak ken ayat ken panagyaman ken apo. Padpadaylen tayo dagiti istorya amang pabilig ken mangipay ti bendisyon. Ha? Ti babae? Ni, sir, apay anay ko lang kayo ang nakakita kan ni Aisa. Aisa ko nam? Imposible da ito Ne, da kayo mat Alex. Anya ka dito order yo? Sir, agpili kayo no anya ti orderan nyo. Apay ka di sir. Kasla naklaat kayo ang nakakita kanyak. Eko. Siya ni Larry. Saan ko may ladawan ti sidaaw ko ang nakakita kan ka? Saan ko pa maibaga no anya ti makagapo? Adda ka ti basol ko kada kayo, sir? Awan, miss. Ngem ipasigurado nga umayak manen. Nga adda kaduak amang kita ken ka. Di kay maawatan, sir. Uray siyak, miss. Diyak mat maawatan da ito Sino ka di day check kadwang maimay nangan dito karinderya? Alex?
Isu ni Engineer Larry. Isuda ti mangipatakder iti dakkel a pagadalan dito'y San Vicente. Apay akas jay ti panangkita na kanyak. Kas lamarunawak iti panagkit-kita na. Mas dawak, mat. Ay, saan ka di ako nana? Nga umay manan, nga adda kadwana. Apay nga ta. Jak maawatan day jay nga Engineer Larry. Itala nga nagkita kami. Nga inalanak nga agtrabaho iti ipatakder da pagadalan. Kasta ka di? Alex, saan ka di anangato ti tangdan ti agtrabaho iti construction? Nagbit ka mat anapan ijay San Vicente, iho. Agpalas kayo, tada papanan tayo. Mas daaw kayong tulakit iti ipakita kada kayo. Apay akas lagdardaras ka. Amangan ngamin namang rikap ti karinderya. Kat saan tayo amakita ti kayat ko nga ipakita kada kayo. Anya ka di aya, ti kunam nga ipakitam kanyak, iho. Basta, napatag ti ipakita kada kayo, mami. Masiguradok mas daaw kayo akas kanyak. Urayan kayo jay lugan. Kartingan nyo ko mami. Anya nga tati kayat na nga ipakita kanyak. Kartigak man laengan. Ayan ka diti para trabaho abadok ana kasi di kalman. Kitaan di taan. Masapul ka di pa nga umay kuyawat. Uray sula kumamat ti may tulong mo kanyak. No kasta. Inasawa na, tapno adda katulungam. Sa bali man ang tinagturungan ti saritaan. Di na magkulaang no ayan ti badok. Day takot tirigat na kan ka. Apay, paiyawat ko ayakan ka ti badok. Di ta ka manlangan. Siyak manlangan ti mapanagbirok. Mas daawak mo ta. Kitkitam ang nagdagsan ti tiyan ko. Sika ko mati agsikog. Saan na siya? Adda umay alugan. Kasla ni Engineer Laring samot daytan. Apay nga ta nga imbagana nga agsubli. Nga adda ka no kadwana. Urayan tati sumaruno ang mapasama. Maburbur-tsa anak iti dayjay nga inhinyero. Kitam, adda ba kita kadwana? Dimsa agdan itilugan. Asino ti kadwana abakat? No kayat mo, damagam no asino inton makadanon da dito eh. Mabainak lakit di amang damag no asino. Umayda nga agpaiso dito eh. Kitaan ti babae, mami. Ay, isa. Imposible da ito eh. Kasanong amuyo tinagan ko, nana. Matikawag. Itay bigat. Kastamot lang ti reaksyon ni Engineer Larry. Idi nakita nak. Pasensya kan, iha. Ada anak ko aka nagnagan kan kaingingas mo. Ayan itadayta nga anak yo, ma'am. Awanan balasang ko. Naaksidente kat napukaw mi. Kasta ka di, nana. Siya kun ati ibilang yung nga anak. Tapno mabawasan ti iliw yu iti anak yu. Agyaman akunay, anak ko. Adda sopas dito nana. Mangan kayo tapagin inanaan nyo. Mahilig mat nga agluto da ijay nga anak ko, iti sopas. Anya? Anya, ada kaingingas mo. Sa bagay, adamot kasta. Agkakaingas nga oray sa andang agkabagyan. Ngem ti pagsidda awak, mami. Agpadamot la tinagan mi. Anya? Daytan ti kasla imposible. Agraman naga, nagpada kayo. Dayta nga ro ti pagsidda awak ako nak.
Ngam awan ti imposible, no pagayatan ti Apo. Apay, anya nga ta ti plano ti Diyos kanyak, mami. Ay, di tay ammo, anak. Ngam no maminsan, no tulungan ti tao ti bagina, saan mo tamaybayan ti Apo? No binaybayak mo ti bagik, amangan no naidalitak itan. Iso ano maminsan, ada iti tao amang panday iti masakbayan na. Ne. Apayan gayam? Kasla imot mo ti sangalubungan. Nakalidliday ka. Malidayanak iti ugali ti asawak gayam. Nagsadot, ken wara. Di na pa'y amo ti agluto. Ha? Saan akas kan ni Aisa, anala nga agluto? Aminat gayam. Dakkel ti nagdumaan ti ugali da ka ni Aisa. No apay anjak nakita dayta, idi ang gayam kami pa'y ka ni Aisa. Day tatay kunadaan. Agrasya, ngem inwalin mo pa'y laeng. Wan nga ron. Saan ba't nga ron nakaslat tarakan? Ano na umakan kat mabalin mo nga isubli? Ah? Unay kat tatarakanin? Apay, baka wanunuang tapno isublin? Dayta nga rodkat. Tao ni Cora. Iso asaan na mabalin nga isubli. Ha? Kaduam day ta lalaki, Alex? Adda ka dito San Vicente, miss? Ay, Mrs. kagaya man. Tanagdakkel mo tatyan mo. Alangan mo't amis ka pa'y laeng, kat masikog kan. Che! Ne, agam-am mo kayo? Saan ko ngam amo day ta tao? Iso ni Engineer Larry. Iso ti akin proyekto di ta maararamid a pagadalan. Engineer ko nam? Agtrabaho da dito eh? Wan. Alaan nakpay nga rod a trabahador na. Nalaka nga min ti sweldo iti pagtrabahwak iti syudad. Agabang akpay iti kwarto a pagyanak. Kasta ka di? Sige, panawan kayo pa'y. Nakaskas da aw ti panakairanran na, ti panagkakaingas da. Kan agpadadapay itinagan. Wen nga rod, mami. Iso adinardaras kayo nga impan ije San Vicente. Mas daawak ka talaga idi nakitak. Nasingpet pa'y tainik kan na ta iti sopas. Naimbag ta ije akarinderya ti insuro ni Alex apanganan mi. Naimas ti luto ni Aisa saan ka di? Pudno day ta, mami. Ijay kami to amangan kadagiti kakadwak. No agtrabaho kami ni Ijay. Magustuak ti ugali day jay abalasang. Nadayaw kan nasingpet. Uray damo tayo ti nagkikita. Uray siyak, mami. Magustuak mat ti kababalin na. Kunam nga dapapanam. Nagsubli ka mat adagos, kan nakamisuot ka pa'y. Nasabat ko nga minda Alex, kanti kadwa na lalaki. Apay kung manong nasabat mo ida. Alda ka di inaramid akin ka. Diyan nga min kadwa na lalaki. Nagkita kami idin iji syudad, kat pinagsasawa. Apay a pinagsasawam. Ano ti basol na? Naigalis, kat nadungpar na. Iso a pinagsasawa. Apay a pinagsasawam, kat naigalis mo't gayam. Nabainanak nga rod itay. Iso a dinadaras ko ti pimanaw, idi imbaga ni Alex nga inhinyero mo't gayam da at tao. Iso ti akin project iti maaramid a pagadalan diti San Vicente. Pagmadyan ti saan anatanang a tao. Di mo amunan niya ti kinatao na. Nangato gayam a tao ti pinagsasawam. Mangan kami man dito karinderyan, ading Aisa. Agtugaw kayo, sir. Agpili kayong matan, no anya ti kayat yo. Ta-serve me. Di na ko man awagan iti sir, Miss Aisa. Aha? Kababain matno di kay awagan iti sir. Kababain ka dagiti makangag. Amangan no ibagada pa'y abastusak. Ngam pakaragsakak, no awagan naklatan itinagan ko. At daman na nakababain, sir.
Di kay pa'y maawagan iti manong. Naganyukit din. Nawagan nak iti sir. Saan kami nga umay mangan dito kadagiti kakadwak? Ha? Kaya ta sa munda ita? Di yu kaya tiluto? Kasta, sir? Uy, adapin mintas kay di imisam ka. Kadagiti ngamin kalabas, di ka pa imisam. Kasla dalam lamayam. Immadumatan ti parokyano iti karinderya. Manipod adda ti trabahador iti pagadalan amar aramid. Wen nga rohed, mami. Alaan ta ni Doris sa katulungan ta iti karinderya. Ibagam kan kwa na. Kayat na nga ta. Kayat na siguro. Tawan mo trabaho na. Saanin a part-time? No di kat matangdanan a binulan. Wen tapno adda kadwata. Anak, madlaw ko kat kanayon nakaakalangay dya inhinyero. Saan nga tanga gusto kan ka? Amangan numasaktanak lang, mami. Nadidigra ka ni Dennis. Ngam agpaiso ka dito imbagana, adi na ka no imbagbaga, nga ay ayatan na ka? Ading Aisa, mabalin ka di nga umayak agpasyar iti balayo? Ha? Maikaryak ka di apasyar, sir? Apay kit di na saan? Bilibak matkan ka, sir. Tauray inhinyero ka. Saan na nababati pa nagkitam itikas kada kami? Tinasaya ta tao. Di naruko din ti panagayat na itipada na a tao. Baba ni ti adal, wenno pirak. Italaan ang ngagkuday ta kada kayo, sir. No kasta ko maamin adi adal kan baknang. Nagsayaat kat kuman. Agpapada tayo amin alamo-lamo arimwar dito'y lubong. Saan ko maati makita tayo ti pagibasaran tayo? No di ket ti marik na tayo. Anya ti kayat mo asawan, sir? Ti makita, ket ti kunada nga adal ken pirak. Ti marik na, ket tinapudno a panagayat. Uray pak nang ti tao, no nakurang iti panagayat, awan ti serbina. Naimbag amalam yun, Nana. Nakaumayak dito balayo. Takayat ko kumaapormal ti panagaram ko iti anak yo. Napudno ak. Nga mariknak, adi naktalkan ti anak yo. Nadidigra ngamin ti anak ko, Barok. Adang ngamin gayam na, ngam, nakikalay sa iti sabali. Adi man lang nagpakpakada kan ni Aisa. Napudno akin ni Aisa, Nana. Nulakit di takayat nak. Agkalay sa kami adagos. Tapno saan nga agdwa-dwa. Saan ko ama inakman ti anak ko, Barok? Iso ti kasaritam. Agano sak amangaram kan kwa na. Barang sungbatan nakto, Nana. No ipakitam lakit di anapudno ka. Makita nanto ti kinapudno. Talaga akasta ti aramidak, Nana. Ikagumaak, agingga ngagbaligi ak. No siyak ti sika, sungbata ko ni Engineer Larry. Amangan no agladingi takto manan. Saan ka di? Anamin anon ng imbaga na nga iayatan na ka? Apay ni Dennis, imbaga na ka di nga inayat na ka? Ha? Jack pa'y nanggag nga imbaga na. Ngam gaputan na singod kanyak. Impagarup ko nga agayan ayat kami. Day tati kunada akam mali apagarop. Jack lakit din nadnadlaw. Akabsat lagayam ti pangibilbilangan kanyak ni Dennis. Isu nga ita, taad da mangibagbaga nga ayatan na ka. Saan mun apalabsan? Gammatamon. Nasingpot mo ti inhinyero. Sika mo ti masabat ko, bro. Mapangka ka di talier? Wan, bro. Mapangka ka di mat iji construction site? Wan bro. Ay, adagayam ibagakan ka, bro. Anya dita?
Agrayo ni Engineer Larry kan ni Aisa. Anya? Agarayo ti engineer? Sana mabalin. Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV, iti puspuso, at daleng ti ayat pamatiken namnama nga ipapaay ni Apo Diyos. Ditoy agtutubo ti pannakaammo, panagyaman ken panagayat. Adaman gayam ibagak, gayam. Anya dadya gayam? Agrayo ni Engineer Larry kan ni Aisa. Anya? Agrayo ti engineer? Sana mabalin. Apay kumaasaan ang mabalin. Baro ni Engineer Larry, kan balasang mat ni Aisa. Apay nga taakas to'y tiriknak. Mabalin, jak kayat ang makirelasyon ni Aisa. Anya? Limpyo ka di ti utak mo, bro. Iti anya aga po aparitam ang makirelasyon. Jak man amo, bro. Basta, jak maawatan tiriknak. Ay na. Anya ko matikar bangam. Itata na ka move on. Ikam manen iti pagsakitan tinakam na. Urayan da ta umayak mat ije San Vicente, iho. Umay na ka di tulungan ang mangaram kini Aisa, mami? Numabalin la ko maakat aramidak, iho. Itala nga nagayata kiti kastoy, mami. Mayat no agbalin ang miyembro ti pamilyata ni Aisa. Kaslaawan tinapukaw ang miyembro ti pamilya. Ikagumaka pasungbaten, mami. Agayatakin ko na. Sapay kumatagbalegi ka, iho. Aywin gaya, mami. Malagip yo ka DJ kunak ababai ang nadalapos ko idinaminsan dito syudad. Jay ka di ko na masuplada? Apay ka di, iho. Nakitak ije San Vicente. Masikog. Imbag man, taada ng asawa kan kwa na. Kat ko naman nagmadi ti ugali na. Kasta talaga ni gasat, mami. Dumteng, adi mo mapakpakadaan. Madamag ko man, Alex. Nabayag ka di nga agayan ayat da ay sa ken Dennis ako nam? Ubing kami pa'y ini. Nasingad dan iti tunggal maysa. Aging gaan nag-high school kami. Ti ipagarup mi, katagayan ayat da. Hangam, saan mat? Takabasat laang ti pangibilbilangan ni Dennis kan kuana. Ninamnamamat ni Aisa nga da relasyon da. Kasta ka di? Naamuan mi lang akasta. Idinangikalay sa ni Dennis iti sabali. Isudyan nakita ta amasikog. Isumot lagayam nga adda dito'y dayja babae. Sir. Angam, apay akas lamas daaw, idinakita na kayo. Nadalapos ko na minsan ijay syudad, idinaigalisak. Ket pinagsasawan na. Itay laang anakitak ti asawa ni Dennis idilim mabasak ijay. Ijay batog da kalsada. Adda ka di ditoy? Kunak man no adda ijay syudad. Nadamag ko asaan ka no arumrumwar. Adda ka na yun ijay unag ti balayda. Kasta ka di? Uray ni Dennis, adamat dito lugar tayo? Un kanumat. Nagsubli ijay talyer akas helper. Kunak no ijay da syudad nga agigyan. Dito yung matgayam. Uray siya, kastamot ti amok. Ngam idi nagdamagak iti kaarubada. At dadamat gayam dito'y San Vicente. Imbag takayat dayja ababa iti agyan dito'y. Kat taga syudad mat. Hey, song batam ki din ni Engineer Larry. Tapno agkalay sa kayo mutin. Mami, sung batak ka din dayjay nga inhenyero? Apay asya ti saludsudam, anak ko. Sika ti agdesisyon, ta sika mo ti makirelasyon. Adda ngamin amak ko, mami. Diyak kayat man ti masaktan. Ni Dennis, di na ka mat inaram. Kan di na imbaga nga ay-ayatan na ka.
Naamiris ko itan, mami. Di namot ngagpay sa imbaga. Ngam, apay anang namnama akan kwa na. Iso anasakta na kiti husto. Iso nga agpanunot ka analaing. Tingitingam tirik nama. No talaga nga ada panagayat mo, ija inhinyero. Naragsakak mo't kiti. No kasjay nga umay ija karinderya. Kan no umay pumasyar diti balay, mami. Tinapod no nga ayat. Kat napakuyugan iti pasensya kan panakaawat. Ngam no ti tao kat bagbagi na laeng tinapatag. No ti kayat na kat serserbyam laeng. Ay saanen a panagayat dayta. No di kat panagkasapulan. Di kay maawatan, mami. Ada tao ang mga asawa, wano makiasawa, tapno ada ibabaon na. Tapno ada mang serbikan kwa na. Ngam di na mo't itad ti kasapulan, ti asawa na. Di na ka di pa'y nasursuro nga ayaten. Tadinak pa'y lasungbatan. Kayat ko amaamuan. No apay akayat mo asong batan ka, Engineer Larry. Simple lang. Gapo tayo ayaten ka. Iso nga inaram ka. Sana gapo, iti anyaman abanag. Sa anak to nga tang agsangit, iti danam. Ikarik, asa anak to nga agaramid iti anyaman a pagsangitan. Malaksid, no agsangit ka, asan asyak ti aking gapuanan. No kasta, ikanak pa'y iti basit a panawan. Agpanunutak pa'y anaimbag. Adamin kan ka apanawan. Sana mabalin adiktaran ka. No anya ti kayat mo, iso ti masurot. Agyaman ak unay. Saan arumbang asika ti agyaman? No di ka tiyak. Kumusta ti boss mo? Kastamat ni Aisa. Naragsak damot nga agsarsarita ije karinderya di kalman. Adda ka din nagkinaawatan da. Apay nga interesado ka, bro. At damat karbangan ni Aisa nga agragsak, iti sidong ti tao anapudnukan kwa na. No apay nga italangan na kaamirisak. Anyat kayat mo asawan, bro? Ita nakakompromiso ako niti sa bali. Sa akong tumarik na, ti kinapatag ni Aisa iti biyag ko. Ita, mamatikan iti kunada. Amarik nam ti kinapatag ti may sa abanag, no daytoy kat mapukaw mo. Wan nga ron. Nagasat tayo nga engineer, no iso ti mang tagikwakan ni Aisa. Oh, apay nga agmurmuryot ka dita. Ada ka di sakit mo? Awan sakit ti bagik. Nga madasakit tinakam ko. Sakit tinakam? Apay, anya ti pagsaksakitan tinakam mo? Tsaka mo, basta nasakit tinakam ko. Panawan nakpay dito eh. Tapno sana ako marot ti sakit tinakam ko. Ubing ka pa'y, tapno ibagak ko mga agkabaw ka. Panawan ka man langan. Pagyaman nakpay ano pumanaw ka atal talagan. Oray saan ka kuman ngagsubsubli. Kastigayam tirik na ti mapukawan. Isumat lagayam akas laagbal na idi ni Aisa. Idi nakikalaysak iti sabali. Ita, sakmat kan ti makarik na iti saam. Nga awan matapulos karbengak. No sinalimot-mutak kumay di. Kukwak kumay ta ni Aisa. Tsaklaim pagarup akas to'y ti pagbanagan ti panangikalaysak ka ni Cora. Angam, kapilitan nga anusak. Ta isumat ti pinilik kan inkalaysak. Kaduain nakman, tayin tapasukatan iti baro ti pilit tilugan ko, Alex. Adda mo ka nalaing amang sukat iti pilit tilugan, sir. Mapantangarodan. At damat extra apili dito ilugan ko. Diyan lamang sukat ti aramidan na. Mabit lang nga rod, sir. Bugwak pa iti semento to'y butas ko.
Adayo ka di talyer ditoy? Asidaglaang, sir. Di talaang sumaron a crossing manipod ditoy. Kunaklakid din no adayo. Awan mat ngamin nakitak atalier iti madalanan nga agturong ditoy. Umunag pa'y ngamin iti crossing, sir. Sikamat kaya, Alex. Akin lugan dita. Lugan ni Engineer Larry. Pasukatan na lang ti pilid. Tagasgas kano ti pilid na. Engineer Larry, kunam? Uwan. Isuday ta. Imunak lang abing mabanti talugan na. Tadaig tarimaan na di taunag. Imbag ka pa'y. Tanood na papananak at kadwa na ka. Amok ngamin ti pasikot-sikot dito lugar tayo. Isong ano adda papanan na. Siyak aka na hayon ti mangkuyog kan kwa na. Sa bagay. Taga dito'y ka. E dinto tatikad kadwam kat saan na taga dito'y. Kayat mo. Taibagak nga agtrabaho kamat iti construction. Saanan? Ngamin, adda saan ko akaya tamakita ijay. Anya tinagan di mekaniko. Gayam mon samet. Wan, sir. Isutikon kunak agayam idi ni Aisa. Isu day ti makagapo. Anasaktan ni Aisa. Piman nga Aisa. Wan nga rod, sir. Sir. Sinong batan na kayo ka din? Saan pa yung rod? Madlaw ko nga da amak na amakirelasyon. Anos laang, sir. Awan papanan na. No di sumoko ti kalaban ako nada. Saan madakalaban na Aisa? No di kat patpat gan. Kung kunaklaan day jay, sir. Total, nalpas ti oras ti trabaho tayo ijay construction. Mapantay jay karinderyana. Barang nakalukat pa'y. Ay, una, sir. Inakman mat arman ni Doris. Barang aklunan nakmat. Sige, tanusong batan na ka. Ag-double wedding tayo. Kaano ka di asong batan nak? Gaputan na pudno ka? Songbatan kan? Ha? Pudno ka di? Ay sa, pinaragsak nak. Agyaman ako na eh. Ikarik, saan kan to apaldaangan? Amom, nusongbatan ka nomot ni Doris ni Alex. Ag-double wedding tayo. Ha? Arman ni Alex ni Doris? Dahil tatimbaga na. Nabayagam nga darik nanak ni Doris. Nga mabain lamang ibaga. Anya? Ay, nabayagan nga agayat ni Doris ka ni Alex. Ngamdimat ngamin arman ni Alex. Ha? Jakla yung pagharap. Nga dagaan pa naggusto na itigayem mo. Ay na, masigurado kasong batan tigayem ko. O di aggidan tayo nga agkalay sa numayat lakit din ni Doris agayem mo. Sinong bata ko ni Larry? Song bata mata ni Alex. Taaggigidan tayo kanong agkasar ije simbaan. Alangan mat asong batak adagos. Nabiit pa'y anagaram. Uray kayat ko ni Alex. Agpakiputak mat basit, Pasensya. Ngam na ibagak ka ni Larry. Nga adda pa nagayat mo ka ni Alex. Ay, saur ka. Aping imbagam. Kayat ko ngaming aggigidan tayong agkalaysa. Ay, maangay nga rod ati kadakkelan akalay sa dito'y ili tayo a San Vicente. Kasano ang mapasamak ti kasta? No di mo matsong batan ni Alex. Ayawanan niya. O sige, di ka agdanag. Intun umay manan ijay balay, sung batakon. Ay na, sapay la ko ma. Tagpadataan na ragsak, iti day tanga aldaw. Ungayam, imbitaram ka di ma ni Dennis? Di na nga tamat umay ibundaris dagiti plato. Jack, amukan kwa na saan sakit tinakam na? Taadamat ni Cora, itibiyag na? Nagpintas ti panakarkos ti covered court ti pagadalan. Madamdama laang, umayan dagiti upat ang nagkasar.
Nagpintas akitaan dagiti arko. Saan ka di? Wan nga ron. Baknang at talaga ni Engineer Larry. Iso tinaggastos iti kalay sa da Alex kan Doris. No saan ko kumasinupladaan idi ni Engineer Larry. Amangan no aggayam kami ita. Anyat ko nam. Jak naawatan. Agyaman kami amin iti iyo umayo kakabsat. Mangantayo amin. Ipagpabalayo kakabsat, adu ti sagana. Kablaawan kayo anak ko. Kanti kadwayo ang nagkalaysan. Doris ken Alex. Agyaman kami unay, mami. Agyaman kami, mami. Kablawan kayo matanak ko. Kastamat ka na kayo. Alex kan Doris. Sapay kumata mataginayon diragsakyo nga upat. Agyaman kami, tita. Agyaman kami una itidakal at tulong yu kada kami, Sir Larry. Awan anyaman na. Ala, mangantayo kit din. Kakabsat, mangantayo amin. Ay najak laing pagarup nga aggidan tangag kasar. Wen nga rod, gayam. Jakmat in pagarop. Ay, kunak na talaga anar ba idin tilubong ko. Ngamit ha? Nakaragragsaka ka talaga. Kablaawan kayo, Aisa. Kan Engineer Larry. Kastamot ka na kayo, Alex. Kan Doris. Agyaman kami, Dennis. Agyaman kami.